Hello mga kamisor, so kanina video no inyong makita ang blessing, inauguration and turnover ceremony sa bag-ong Naawan Swimming Pool Complex. Nooga karon ito paminaw ng pamahayag ni Kong Bambi ato sa maong event. Started with palarong pambansa. Then maybe if we could build and create more sports center, we will be able to host a Southeast Asian Games. But the challenge before, was we did not have one lot, isa kalote nga maigot ang tanan. So the dream which Engineer Lolong proposed, our provincial engineer and school division superintendent previously, was to create what we call a pragmatic sports center. Ang pragmatic sports center dili kay usa lang ka lugar. Sa Balingasag gibuhat nato ang Olympic size pod nga rubberized track oval. Pwede dito ang opening and paghuman magbuwag-buwag na dayon ang athletes sa matag munisipyo para tanan ang mukita o mobenepisyo sa economic activity. That was the dream. Sumauto ang pamahayag ni Congressman Bambi mga kamisor alang sa iyahang dukong damgo para sa Misamis Oriental. Ayan, ano? So, ang maong event mga kamisor, nung gitambungan po sa nagkadayang mayores po, no? Sa lungsod, gikan sa may El Salvador, paingon sa may Lugait. No, ganun yung makita, no mo, ang ceremonial turnover, no? Sa paghatag sa yabi, na? Sa naol yabi, na turnover good sa swimming pool, no? Ngadto nagyudayon sa Naawan. No, particular na gyud no sa kaning eskwelahan jud sa Naawan nga adunay mga athletes. No, kay mao magid ni mga kamisor no ang rason kay mao maning na ay swimming pool nga gihimo diha sa may Naawan no lungsod sa Naawan tungod kay para no maka-create kita og world class nga swimmer kay world class man nga swimming pool ang gibutang. No, so looking forward and praying and hoping for that. No, we are so blessed Misamis no sa grabe kaayo nga pagigtambayayong no ni Governor Peter Unabia o ni Congressman Bambi Emano. And speaking of ang maong programa no ang maong proyekto gisugdan ni Congressman Bambi Emano kaniadtong Gobernador pa siya o gagitiwas ni kasamtangang Gobernador Governor Peter Senior Pedro Unabia. So inyo makita na pud karon na kami sa maong ribbon cutting. No, usa lang na siya sa part sa program kay daghan gyud ni siya og mga parts. No, diin mao to ganina niyo nakita ang ceremonial turnover sa Yawi no sa maong proyekto o mao na dayon karon ang ribbon cutting. Ayan, in 3, 2, 1. Ayan, ayan, no? Giribon kat giabriya na gid siya formal na mga kamisor. Ug karon mo na po rin ang sunod ang blessing. No, ang pag-blessing sa tibuok no pasilidad no tuyok-tuyokon yun karon mga kamisor no ni Reverend Father Jesse John Tapunggot sa Naawan no ang Naawan Parish Priest. Ayan. We gather in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. We stand before you, Holy Spirit, conscious of our sinfulness, but aware that we gather in your name. Come to us, remain with us, and enlighten our hearts. Give us light and strength to know your will, to make it our own, and to live it in our lives. Guide us by your wisdom, support us by your power, for you are God, sharing the glory of the Father and Son. You desire justice for all, enable us to uphold the rights of others. Do not allow us to be misled by ignorance or corrupted by fear or favor. Unite us to yourself in the bond of love and keep us faithful to all that is true. As we gather in your name, may we temper justice with love so that all our decisions may be pleasing to you and earn the reward promised to good and faithful servants. You live and reign with the Father and the Son, one God forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord.
Jesus departed from the house of Jairus and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James, Joseph, and Judas, and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. For God created the world and filled it with marvelous signs of his power. He also blessed human toil from the very beginning, so that in modest imitation of the Creator's own goodness, we might diligently devote ourselves to bringing creation to his perfection. Let us then offer our prayers to God, saying, Lord, graciously guide the work of our hands. Lord, graciously guide the work of our hands. Blessed are you, O Lord, who gave us the command to work, so that by relying on our minds and our hands, we might devote ourselves to perfecting creation. We pray, Lord, graciously guide the work of our hands. Blessed are you, O Lord, who will that your Son made flesh for us should practice the carpenter's trade. Blessed, we pray, Lord, Graciously guide the work of our hands. Blessed are you, O Lord, who in Christ made the yoke of trial sweet and its burden light. We pray, Lord, graciously guide the work of our hands. Blessed are you, O Lord, who in your providence put us always to strive to do our best. We pray. Lord, graciously guide the work of our hands. Blessed are you, O Lord, who receive with favor the offering of our labor, so that it becomes an offering of penance, brings joy to our brothers and sisters, and helps the poor. We pray. Lord, graciously guide the work of our hands. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. Lord, we sing your praises without ceasing. You rule over all things with wonderful order. You temper the cares and burdens of our toil. And by giving us rest and healthy recreation, you refresh our weary bodies and minds. We entreat your kindness that this place and its facilities will contribute to leisure activities, that renew the spirit and strengthen mind and body. Grant that all who meet here may find the enrichment of companionship, and together offer you the praise that is your due. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. O Father, come and visit this place, these facilities, and protect those who will gather here from the lures of the enemy. May your holy angels come to guard our peace, and may your blessing remain with us forever. In Christ our Lord. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, in whatever room we enter, greeted saying, peace be in this place, that the same peace we pray abide in this place. We beseech you to sanctify this by the merits of our trusting prayer. Pour your blessing on this place and make this a place of peace. May salvation enter our home as it entered the house of Zacchaeus. We embraced it with your presence. Entrust your angels to guard this place and banish from this place every evil power. Grant that all who will use this may please you with their good works, and so receive from you when their time comes the reward of your heavenly home. We ask this through Christ our Lord. Amen. So mga mga kamisor, no, magsugod na sa pagbindita si Father Jesse John Tapunggot, mga kamisor. Ayun. No, so luyo pa mga kamisor, no, nga grabe yung ulan-ulan na aning higayuna mga kamisor. No, grabe, walay ulan jud no para kay Father Jesse, no. Inana kada ko ang blessing pud mga kamisor, kay ni ulan ra pud atong time mga kamisor nga nag-blessing, no, para gyud nga tanan gyud, no, part ani nga mong pasilidad, no, mablisingan. Ayon, di ba? So ayun, naguban-uban pud mga kamisor, no, sa pag-blessing jud ni Father Jesse si Governor Peter Unabia, mga kamisor. Ayun, nanata sila dito sa may bleachers, mga kamisor, no, naano sila dito sa may bleachers nang masigo ang kapin 600 ka tao. Tapos gituyok din mga kamisor, no, ni Father Jesse ang tibuok gyud facility, no, ang tanan gyud mga kamisor yang gituyok-tuyok gini niya. Ano, grabe. Ayun. So naana siya dito mga kamisor nga part, no, sa kanang mga classrooms, ubos sa kanina mga bleachers, no. Grabe ba yung pagulan na ni mga kamisor.
Mga higsugod, magpapasalamatan kita sa Ginoo tungod sa grasya na iyang gibuko dinhi karon. Gikan karon kining pasilidad, kining swimming pool ug ang mga classroom niini. Pinatikan na sa madaukon ng timaan sa cross nga mao ang atong giya sa dalan sa katarong ug kaming batok sa mga dautan. Atong nasayran nga ang sikreto sa panagiusa sa katilingban ang pagpaibutang ni Kristo taliwala sa tanan natong mga kalibutan. Kaysa pagkatinuod, ani aman si Kristo uban kanato sa tanang panahon. Panahon sa atong mga kalipay ug yaka, ingon man sa atong mga kapakyasan ug kaluhol. Ang Ginoo dili magmagulang kanato panahon nga si atong sangpiton. Maantigo sa punta kitang mubasa sa mensahe sa Ginoo diya sa atong pakiglambigit sa atong isig katao, diya sa atong paggamit o pagsulpong sa mga butang sa atong palibot, o diya sa atong paglabang latas sa nagkalain-laing mga hitabo nga budangan sa atong kinabuhi. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Sa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang pagpanalangin, lakad kamo sa kalinaw ug sa gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. So naman na gid blessing mga kamisor karon pahigayon na dayon no ang ceremonial dive kauban ang atong mga swimmers. No, di lang kay sa Naawan no abat sa Tibuok-ang Misamis Oriental. Ayan, so nanguna di mga kamisor no si Deborah Jean no nga ato ang nakaangkon og ubay-ubay no nga mga gold ug silver medal. Gani no ato pa ni siyang nahinabi no og iyang giaghat pud ang ubang gusto mag-swimmer nga padayon lagi sa pag-training niya i-balance lang gyud no ang academic, ang ACADS ug ang sports. No dapat ulay mabiyaan no. No one will be left behind mga kamisor. Ayun, so sugod na sila mga kamisor sa ilang ceremonial drive. Ayun. No, backstroke ang kay Deborah kumata na sa yop char. Ayan. And then freestyle and then butterfly. Diba? Grabe kaayo, maayo kay manalom ang mga bata, mga kamisor. Yung mga teens pa ni sila mga kamisor, yung mga edad na 14, 15, 13. No, so mo no, nagay magagmatoy ng mga bata, mga maayo kay masalo mga kamisor. So mo na siya mga kamisor, no. Katong mga gusto mag-swim diha, no, gusto may mag-swimmer, so di na ninyo og train. No, kay para makaproduce na Misamis Oriental og world class swimmers. Nuluag kaayo Olympic size di mga kamis or ang kaning swimming pool nga gitukudan ni sa may Naawan. No pang Olympic gini siya, Olympic size. Ayun, pang world class ba? O di ba na yung mga gagmayng bata no, di ba maayo kay manglangoy mga kamis or. Wow, sana all kaayo. No, congratulations kiddos, no, soar high and dream big. Ayan, no, hapit na sila matapos ganito mga kamis or sila pagsalom. So ayun lang mga kamisor na for today's video. No mao ang blessing, inauguration and turnover ceremony sa new Naawan Swimming Pool Complex, no. So katong mga makitaan ni na video uno og mga swimmers sa mga kasikbit nga lungsod, no, pwede ra mo magig-courtesy no sa mayor pod sa lungsod sa Naawan. Okay. Actually dili lang man po daw mga kamisor no sumala no sa ato pong mga speakers no sa to mga alang doon nga mga lideres no naghimo man ni siya no para sa tanang Misamis nun. So magki-courtesy lang pod ta no kay Mayor sa Naawan si Mayor Dennis Roa no mga kamisor. Kay actually pwede pod mga kamisor gani no ang uban na gyud nga kato mga sakop no sa laing rehiyon mga kamisor kung available lang pod no mo nang magki-courtesy kita mga kamisor. This is Julina Luab mga kamisor sa Miso Radio mo balita mo alagad muling nga. Bye mga kamisor, amping ganunay.